Chaynallan kachkan willakuykunapas kay municipalidades Apurímac, N, Mantaro, mayukunamanta anchata ruwaykunku kay ñawpariq feria ecológica. Ichapas hawaykusun imaynatan hisp'ikachinku kay llankayta Ayacuchomanta pacha. Huanta provinciapi, Ayacucho llaqtapi, apacurja primera feria ecológica Huantina 2017 sutío. Kay llamkay agropecuaria, agroindustrial, artesanalman, chayamurjaku llapaniraj runakuna. Kay llamkaymi umanchasqa kara Municipalidad Provincial de Huanta, Uskanchakuykuspa, chunka iskayniyu praen municipalidad kunawan. Kay feriapim riqsichinku imayniraq kawsaykunata, kay allpakunapi wiñaqta, kaypim hawariykunku papas nativas, oca, maswa, palta, tuna, lukma, chirimoya, quinoa, kiwicha, llapan kawsay braen llaqtamanta hamuqkuna. Chaynallataq ruwaykunku asistencia técnica llapan runakuna allpa llamkaqkunaman. Chaynallataq kay feriapi kara takiq tusuq runakuna, chayllapi chunchukuna, waqrapukukunawan. Kay allpakuna llamkaq chakra warmi Amanda Valdés hayachikuyta ruwan llapan llaqtamasinkunaman kay feria hamunankupaq, riqsinankupaq sapa watam ruwaniku nispam, kay feria ecológica Huanta llaqtapi, riqsisqa Esmeralda de los Andes sutiyuqwan, hamuykuychiya llapan Perú suyumanta.